Rwandan Defense Forces to leave DRC. How many of them are there now? Thank you. How many troops do you have in the DRC? As you know, the DRC representative in the council claims... Tell us, you kept saying that you're under attack from the FDLR. Can you tell us what was the last attack from FDLR before the Goma battle? Just recently, what was the last attack from FDLR? You know, since 2018, madam, we had... You asked me a question and I'm going to respond to you, madam. Ni ku munsi w'ejo rero nibwo habaye akanama k'umutekano Karoni kagarutse ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitandukanye n'ibisanzwe. U Rwanda noneho rwohereje ambasaderi Olivier NDUHUNGIRE, uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda, niwe rero wagiye noneho kugeza ijambo cyangwa se gutanga uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda muri ako kanama atari indimi nta bwoba ndetse nta kujijinganya. Ambasaderi Olivier NDUHUNGIRE wagaragaje uruhare rukomeye cyane rwa MONUSCO mu bibazo birimo kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse barebana mu maso yashinje Bintou Keita niyo MONUSCO yo gukomeza gutangaza raporo zihabanye n'ukuri. Hanyuma rero ni n'amaraporo yabo rwose bagejeje kuri ako kanama ntabwo bigeze bavuga ku mutwe wa FDLR. Olivier NDUHUNGIRE yabajije uburyo izo raporo mu by'ukuri zicuritse zikomeje kugenda zitangazwa, ni mu gihe impamvu muzi y'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itagigarukwaho. Yarabajije ati kuki mu maraporo mwatanze mutigeze mugaragaza umutwe w'abajenosideri ba FDLR. Ni byinshi yagarutseho, ntabwo muri iki kiganiro ubwacyo twajya kubivuga kuko no ku munsi w'ejo iryo jambo ryose twari kugejejeho, ahubwo ndashaka kugaruka ku byabaye inyuma y'iyo nama ndetse n'ibyayivugiwemo na ambasaderi Olivier NDUHUNGIRE wagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Ni ikiganiro kigufi cyane, ariko nanone abanyamakuru amagana bose nta kindi bamubazaga: ingabo zanyu ziri muri Kongo zikora iki, ingabo zanyu ni zingahe, ingabo zanyu zagiyeyo ryari, ingabo zanyu zizavayo ryari. Ni ibibazo mu by'ukuri twavuga ko ryari hangana ni intambara yeruye. Ambasaderi Olivier NDUHUNGIRE yagezaho afatwa n'uburakari, noneho atangira rimwe na rimwe n'ibisubizo kutabitangana cyane ko bamusubirishagamo ibintu yakomeje kugenda asubiramo cyane. Ngira ngo wenda ntabwo nshaka kwizimba mu magambo ngo mvuge byinshi. Ni ikiganiro mu by'ukuri kigaragaza ubuhanga n'ubutwari bwa ambasaderi Olivier NDUHUNGIRE waruhanganye nabo bazungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbareke mukomeze mukurikira uburyo yabashubije imbona nkubone, kandi ibisubizo mu by'ukuri byari bikwiriye abo bazungu bari bariye karungu bamusubirishamo banamuhata ibibazo kubijyanye ngo n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kurikira icyo kiganiro n'abanyamakuru. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for joining us. We are pleased to welcome Rwanda's Minister of Foreign Affairs and International. Mwaramutse neza banyakubahwa, turabashimira ko rwose mwifatanyije natwe uyu munsi. Dufite ishimwe ryo kwakira nyakubahwa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda. Ugiye kutugezaho ni nyakubahwa Olivier NDUHUNGIRE ugiye kudusangiza ibisobanuro ku birebana rero n'inama y'uyu munsi, inama y'umutekano nyine ya Loni yerekeye rero umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaha rero ikaze nyakubahwa Minisitiri kugira ngo atange ijambo rye rifatika riza gufata akanya gato cyane, hanyuma rero tuze kugira umwanya wo kugirana ikiganiro namwe mutange ibibazo. Nyakubahwa Minisitiri, ijambo ni iryanyu. Honorable Minister, you have the floor. Thank you. Good afternoon. Today, Rwanda reiterated our long-standing position before the Security Council. Murakoze cyane kandi mwiriwe neza. Uyu munsi u Rwanda rwongeye kugaragaza umwanya warwo usanzwe ni ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uruhare rwa MONUSCO imbere y'inama y'umutekano ya Loni. Duhangayikishijwe cyane rwose no gukomeza kubaho k'umutwe wa FDLR ushyigikiwe na Kinshasa, umutwe wagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. MONUSCO yagombaga rero kuba yararwanyije imitwe yose yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo na FDLR. Yananiwe rero kuzuza inshingano zayo, ariko kandi ntabwo twavuga ko ibingibi ari ibyaka kanya. Bakomeje n'ubundi nyine gukomeza bayirengera kuko MONUSCO ishobora gukosora nanone imikorere yayo. Niyo mpamvu twavuga ko izuba ritararenga bakosora imikorere yayo bagafasha noneho mu gushimangira amahoro arambye. Amahoro kuri ubu ngubu bayobowe n'Abanyafrika ubwabo. Ni inzira rero
yahurijwe hamwe ya Rwanda na Nairobi yashyizweho n'inama rusange ya EAC na SADC kandi yemejwe rero n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe itanga icyizere ku gisubizo cyimbitse cyuzuye kandi kigenga nk'akarere nyine. Ni mu minsi mike cyane rero iri imbere tuzibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. N'urwibutso ruhoraho rero rugaragaza akamaro ko kurinda abaturage bose ivangura urwango n'ubugizi bwa nabi aho bari hose. Ubutumwa bw'u Rwanda rero uyu munsi buroroshye cyane kandi burasobanutse. Nidushake igisubizo cya politiki dushyigikiye ibiganiro kandi twifuza gukorana n'abandi mu kwimakaza umutekano no guteza imbere akarere kacu. Ubwo ubutumwa bw'igihugu cy'u Rwanda uyu munsi. Rwanda's message today is simple. We want a political solution. We support dialogue and we want to work together to stabilize and develop our region. I thank you. Yes, please. Thank you for the stakeout. Ndabashimiye bwana Minisitiri. Yego murakoze. Nitwa Pamela Falk, ndi umunyamakuru wa US News and World Report. Uyu munsi ambasaderi w'Ubwongereza yasabye ko ingabo z'u Rwanda zava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwasobanura ese mwashobora kutubwira umubare w'ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi? There is a regional process, EAC SADC, which a way forward on how to deal with security issues and also political issues in Eastern DRC. So it's up to hariho inzira y'ubuhuza y'akarere iyobowe na EAC na SADC igamije gushaka igisubizo ku bibazo by'umutekano n'ibya politiki ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo rero umwanzuro ku cyakorwa ugomba gufatwa n'akarere binyuze muri iyi nzira iyobowe n'abanyafrika ubwabo. Si Ubwongereza rero bugomba rwose kudutekerereza uko ibintu bigomba kuzakorwa. Ni ku Rwanda rero twarabivuze kenshi ko turi mu kaga, turimo turaterwa n'umutwe wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mitwe irimo gufashwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntekereza ko Ubwongereza butari bukwiriye kuza kudufatira imyanzuro. Kubera rero iyo mpamvu twashyizeho ingamba z'ubwirinzi ni ku mupaka wacu kugira ngo twirwaneho kuri icyo cyago nyine kirimo guturuka hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ibi ntibikwiriye mu by'ukuri kwitiranwa n'umutwe wa M23 kuko rero ari umuryango w'abanyekongo ubwabo barengera uburenganzira bwabo barwanirira abaturage babo. M23 mugomba kumva ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni M23 rero yafashe uduce twinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo Goma na Bukavu. Ntabwo ari u Rwanda. U Rwanda ntabwo rufata uduce two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo u Rwanda dufite ingamba z'ubwirinzi zishingiye ku bwitange igipimo cy'icyago gihari n'uburyo rero bukwiriye bwo gukomeza kwirwanaho. Ntabwo rero twebwe turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo tujye gufata uduce dutandukanye two hakurya aho ngaho. Territories in Eastern DRC, including Goma and Bukavu. It's not Rwanda, because in Rwanda we don't take territory in Eastern DRC. We have defensive measures which are targeted, dynamic, and proportionate to the threat. Mr. Foreign Minister, if I can follow up, Gabriel Elizondo from Al Jazeera English, just to follow up on my colleague's question, how many troops do you have? Murakoze cyane bwana nyakubahwa Ministre. Nanjye ikibazo cyanjye rero kiraza nitwa Gabriel. Ikibazo cyanjye kiraza kujyana n'icyo mugenzi wanjye abajije. Mufite ingabo zingana gute muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese uhagarariye Ubwongereza yavuze ko mufite 1/2 cy'ingabo zanyu zose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byaba ari ukuri? Nabisubiyemo ndongera mbibabwire, twebwe nta ngabo dufite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo ni ikibazo navuze. Ntabwo mukomeza kwitiranya M23 n'igihugu cy'u Rwanda. M23 n'abaturage, ni umutwe witwaje intwaro w'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gufata ibice kubera ko bimwe uburenganzira. Twebwe rero icyo turimo gukora no gushyira ingamba ku mipaka zo gukomeza kurinda abaturage bacu ibitero byaturuka mu hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko hari abajenosideri bagamije kuduhungabanyiriza umutekano kandi ubwabo
biyemeje gufatanya na Kinshasa ngo baze gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda babifashijwemo na perezida ubwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ku mahirwe yose babona ko bashaka kuza gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Twakomeza n'ibindi bibazo. And other militias and groups that are working for the Kinshasa government to overthrow the government of Rwanda, as the president of the DRC clearly stated on several occasions. Yes, Minister, Carrie Norton from Le Monde and RFI, Radio France Internationale. Can you tell us, you kept saying that you're under attack from Murakoze, nitwa Karen Ntoni murira Rwandan Radio and France International. Okay, mwavuze ko mugabwaho ibitero na FDLR. Nimutubwire ni ryari bwa nyuma FDLR yabagabyeho ibitero mbere y'intambara yo muri Kongo? Just recently, what was the last attack from FDLR? You know, since 2018, madam, we had... You asked me a question and I'm going to respond to you, madam. Madamu, kuva mu mwaka wa 2018 twagabweho ibitero birenga 20, icyanyuma bikaba byarabaye tariki ya 26 Mutarama, aho rero inzu zigera kuri 200 mu karere ka Rubavu zagabweho ibitero n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni mu mwaka wa 2022 twarashweho ku butaka bwacu muri Werurwe, Gicurasi ndetse no muri Kamena, hagamijwe rero kwica intego y'inama y'ibihugu bikoresha icyongereza Commonwealth yabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu mwaka wa 2019 kwa 15 kwakira abantu 15 barishwe n'umutwe wa Rudurunana ukomoka muri FDLR. Ni mu mwaka wa 2018 kuva muri Kamena kugeza mu Kuboza twagabweho ibitero byinshi ni mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu. Ni ibitero byahitanye abantu 9 barimo rero umukobwa w'imyaka 13 witwa Ornera n'umuhungu w'imyaka 17. Ibitero byibasiye igihugu cyacu byabayeho inshuro nyinshi kandi nk'uko nabivuze muri Loni, ni muri iki cyumweru gishize twakiriye Brigadier General Ezekiel Gakwerere. Uyu rero numwe mu bayobozi bakuru kandi bakomeye ba FDLR, warimo rero unafite rwose impuzankano y'igisirikare cya FARDC. Ibyo byose namwe ubwanyu mwarabyiboneye. Two weeks ago we had the Brigadier General Ezekiel Gakwerere, who was handed over, an FDLR general, and who was involved in the genocide against the Tutsi, and then who was in FARDC uniform. Let me rephrase. Any attack in 2024 in January before the Goma battle? There was constant attack. I told you that for the past 20 days, mbabarira, ariko nanone hari igitero cya FDLR cyabaye mu mwaka wa 2024 se mbere yuko intambara ya Goma iba. Dusubize ministri, mbere yuko intambara ya Goma cyangwa se mufata Goma hari igitero cya FDLR mwigeze mugabwaho? Madamu, nagarutse rwose ku bitero twagabweho kuva mu myaka 7 ishize birarenga 20, harimo abantu 16 bishwe muri Mutarama nk'ubwo ngubwo. Nakubwiye ko inzu 200, amashuri n'ibitaro byarasenywe n'ibitero byavaga ku kibuga cy'indege cya Goma. Ibyo byose nabisobanuye. Ese ibyo nibihagije kugira ngo bigaragaze uburemere bw'ikibazo cyacu? Including schools, including hospitals by the FARDC from the Goma airport. That doesn't sound serious enough. After what? Did it happen after or before the Goma was attacked? Yes. Thank you, Minister. Jessica Lemezurier from France 24. Just to clarify, because it wasn't clear to me, the UN has said that you have up to 7... Murakoze, nitwa Jessica Morio ndi Umufaransa nkorera na radio z'Abafaransa ibinyamakuru byaho. Loni yavuze ko mufite abasirikare barenga 7,000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni bangahe mufite koko, bageze hehe kandi barakora iki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? This is the third time that we'll ask respond to this question. We don't have troops in Rwanda. We have Ni ku nshuro ya gatatu mbisubiyemo, nta basirikare bacu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dufite gusa ingamba z'ubwirinzi ngo turwanye ibitero bikomeje kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero ibitero biterwa na FDLR ifashijwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane. Coming from Eastern DRC, mainly by the DRC-backed FDLR,
and other groups that have consistently attacking our territory. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.